Kajing yalek kai quarter final first leg jang ke Champion League kalau pensiong ngan jadi bupun kirui football haka pertai kam tam ya kinong kersian ke Real Madrid kane kajing yalek kai kalau pen kini trade wat ya ki player ke Real Madrid haka babun na kirui football ke pertai ki kermen ba on pen bam kol ke Real Madrid ya ke Arsenal rai da kangpong haka ba ke Arsenal kalau ya bante kelah hadu lai kol ya ke Real Madrid Udiklan rais uliyak tep adu art lagi kol hakane kajing yalek kai uliyak tep bar art lagi kol jeng uleng ba ke free kick ka ba itenan shu unwe orang yalek kai ka Arsenal ulai enam ro yak ini art lagi kol jeng u Cristiano Ronaldo unwe player ka Arsenal ro ulok menci kedaya penyok pen kejar persya ya ke klub bari jeng Cristiano Ronaldo bat unwe player ro udah ibat burop ya Cristiano Ronaldo warla Cristiano Ronaldo dan shu bat ke klub Real Madrid Andre deleng ba kecing dan bentalang Cristiano Ronaldo haki por ki ba menjua ba hadu ba ke klub kan sakiu resong kumne kumba kalong mentah ko blesipun